Mwiriweho neza nshuti bavandimwe b'ibiganiro byacu hano kuri Sahel TV. Imana ibaha umugisha. We wakoze subscribe, ukakora like, ukatwandikira muri comment, ukasharinga ibiganiro byacu. Imana iguha umugisha kandi ikomeze kurebe neza. Tugarutse mu makuru n'ibiganiro byacu bitambuka kuri umuyoboro wa YouTube Sahel TV. Ariko reka dukomeze tubagezaho amakuru ari kuvugwa hano mu biyaga bigari. Duhere muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho nta handi ni muri teritwari ya Fizi muri Kivu y'Amajyepfo. Haravugwa intambara ikomeye hagati y'ingabo za Twirwaneho Red Tabara ndetse n'ingabo za Wazalendo. Iyi Red Tabara mbibutse ko iri gufatanya n'ingabo za M23 mu rugamba mu buryo bukomeye. Aho nta handi nahazwi mu murenge wa Ntambara. Nahazwi mu murenge wa Ntambara. Naho dusimbukiye hano muri Goma hakomeje gutoragurwa imirambo yishwe nabi ahazwi nka Ndosho mu karere ka Katoyi ku muhanda wa Roshi. Aho hose niho tugiye kuzingurira amakuru yacu, tubabwire ibiri kuvugwa gatanu kuri gatanu ku mirwano iri kuri uru rugamba. Reka duhere muri teritwari ya Fizi, aho nta handi ni muri Kivu y'Epfo. Ahangaha haravugwa intambara ikomeje kubica bigacika hagati ya M23 Wazalendo bacakiranye. M23 ifatanije n'ingabo za Red Tabara ndetse n'ingabo za Twirwaneho, barimo barahangana n'ingabo za Wazalendo mu buryo bukomeye. Ni mu gihe ingabo za Wazalendo zikomeje kurwana n'iyi mitwe kugira ngo ziyikure ahantu yagiye yigarurira mu bice bitandukanye. Ariko kandi Red Tabara na Twirwaneho zikomeje kurwana na Wazalendo ngo kugira ngo ziyobore iyi misozi iri muri kano gace aho bari guhanganira mu buryo bukomeye cyane. Abaturage bakomeje gutanga ubuhamya babonye iyi mirwano, baravuga ko ingabo za Red Tabara ndetse na Twirwaneho na M23 bakomeje kuhatakariza abasirikare mu buryo bukomeye kandi buremereye cyane. Bakavuga ko kandi iyi mirwano yatangiye tariki 10 ku isaha ya saa 5 z'amanywa, bararwana bagera mu masaha ya saa 11 z'umugoroba, hanyuma batanga agahenge. Bageze mu rukerera hagana saa 9 z'ijoro barongera batana mu mitwe. Ubu n'ubu tuvugana kuri uyu munsi tariki 11, intambara ikomeje kubica bigacika muri kano karere, muri teritwari ya Fizi muri Kivu y'Epfo. Aha hantu muri iyi misozi yose ya Fizi ngo ibintu bikomeje gucika kandi bikomeje gufata indi ntera hagati y'izi nyeshyamba za M23 zifatanije na Red Tabara ndetse na Twirwaneho, aho zihanganye na Wazalendo mu gace ka Fizi muri teritwari ya Fizi mu majyepfo ya Kivu. Ahangaha rero bikomeje kuvuga ko intambara rwose ikomeje kubica bigacika, urugamba rukomeje kurema, ko iyi misozi yose iri kwakiramo umuriro mu buryo bukomeye. Abaturage baravuga ko kandi abaturage bakomeje gukurwa mu byabo n'intambara ikomeje kuvugwa muri tuno duce. Ariko kandi bakavuga yuko rwose ingabo za M23 zikomeje gukubitwa ahababazwa cyane ku rwego rukomeye cyane. Reka dunyarukire mu mujyi wa Goma. Mu mujyi wa Goma haravugwa ko hari uduce bari kugenda baturaguramo imirambo, kandi bakabona ko iyo mirambo yishwe nabi mu buryo bukomeye cyane. Goma hakomeje gutoragurwa imirambo yishwe nabi ahazwi nka Ndosho mu karere ka Katoyi ku muhanda wa Roshi. Aho ngaho baravuga ko hasanzwe imirambo yishwe nabi, bakavuga ko ari abagizi ba nabi bakomeje kwica abantu mu buryo bukomeye cyane.
Abaturage bo mu mujyi wa Goma baravuga ko nubwo M23 yagiye yohereza mu bice bitandukanye abarwanyi bayo, ariko kandi n'ubundi umutekano ukomeje kuba muke, ko bakomeje kwicwa uko bwije n'uko bukeye. Abaturage baravuga ko babona bukeye bakavuga ko butira, kandi bakavuga ko nibabona bwije batavuza kumenya ko buri buze gucya. Bakavuga ko nubwo bari kumwe n'ingabo za M23 ariko nta mutekano bizeye 100%, dore ko hakomeje kugabwa ibitero mu buryo butandukanye bikica abantu mu buryo budasanzwe aha muri kano gace ka Ndosho, muri kano kuri no muhanda wa Roshi, ngo ibintu bikomeje gucika kandi bikayoba. Mu minsi itambutse igera kuri 3 haherutse kugaragazwa abasirikare muri FDLR bajyanywe muri Sidade aho ngaho mu mujyi wa Goma. Bivugwa ko bafatiwe mu mikwabo M23 yerutse gukora ubwo yagendaga ishaka ibisambo n'abagizi ba nabi bakomeje gukorera ubugome mu mujyi wa Goma. Uyu mukwabo rero M23 yakoze biravuga ko haba harafitewemo n'ingabo za FDLR mu buryo bukomeye, aho bari hirya no hino bacumbitse mu baturage, abandi bari mu mashyamba. Aho hose imikwabo yabereye, M23 iratangaza ko yafashe rwose ingabo za FDLR, ikaba inazifite amafoto akomeje gucicikana hirya no hino ndetse n'amavideo y'izi ngabo za FDLR. Rwose biravugwa yuko niba hatagize igikorwa abaturage bakomeje kuzira ubusa mu bice biri kuberamo ino ntambara ku buryo bukomeye, dore ko bari kwamburwa ibyabo ndetse bagakurwa mu byabo n'intambara ikomeje kubica bigacika ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ahangaha ni muri Uvira, bavuga ko abaturage bagera ku 1,200 bamaze gukurwa mu byabo n'izi ntambara, naho abagera kuri 120 bakaba bamaze kugenda bagwa mu mirwano itandukanye iri kubera muri kano gace k'amajyepfo ya Kivu. Hirya no hino mu mujyi wa Bukavu biravuga ko haherutse kwicirwa umuntu ucuruza amatelefone mu buryo bukomeye, hakaba ataramenyekana abamwivuganye. Ni mu gihe kandi bivugwa ko n'abacuruzi bakomeye bari gukomeza kugenda baburirwa irengero muri iyi mijyi itandukanye. Icyakora ntabwo amakuru atugeraho aragaragaza abari gukora ibingibi mu buryo bukomeye. Mu minsi ishize aho twavuganaga n'umukongomani wari uvuye muri bino bice, yadutangarije ko nyuma y'uko M23 yigaruriye umujyi wa Bukavu, hari abari bafungiye muri gereza ya Bukavu, hanyuma ingabo za FARDC zaba zararekuye bagataha, ngo abo ngabo ari bakomeje kugenda abakora amahano mu bice bitandukanye, aho bari kwinjira mu baturage bakabambura ibyabo ndetse n'abandi bakabica ku manywa y'ihangu cyangwa bakabambura ibyabo ku manywa y'ihangu. Akaba bivuga ko rero baba ari abajura bari gukora ibingibi, ariko kandi hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga abandi bakavuga ko yaba ari ingabo za M23 zikomeje kugenda zikora aya mahano. Ntaramenyekana rero nyirizina abakora ibi bikorwa by'ubugizi bwa nabi. Ni mu gihe kandi leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ubundi yasohoye itangazo ivuga ko iriho yongera gushinja u Rwanda mu gukora ibikorwa bitanejeje ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho bashinja ko baba bafatanya n'umutwe wa M23 mu kugenda bigarurira ibice bitandukanye by'ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse no kugenda bambura abantu ibyabo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko ibyo ngibyo u Rwanda ntirubikozwa, kuko u Rwanda rudahwema kubwira iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko ntaho ruhuriye n'ibyo bikorwa bya M23, ko ahubwo icyo u Rwanda rugomba gukora ari gucunga ubusugire bw'abanyarwanda muri rusange hirya no hino. Kandi rwakomeje kugenda ruvuga ko Kongo ikwiye kwicara ikaganira na M23 bagakemura ibibazo byabo hakoreshejwe ibiganiro, bakareka gukomeza kwitwaza u Rwanda ko ari rwo rushyigikira izi nyeshyamba.
U Rwanda kandi rwavuze ko rwo ruzakora ibyarwo ku butaka bwarwo rugacunga umutekano w'Abanyarwanda muri rusange hirya no hino ku mipaka igiye ibahuza n'ibihugu bitandukanye, nk'uko byakomeje kugenda bigaragara. Umutekano aba ari wose mu gihugu cy'u Rwanda hagati y'Abanyarwanda muri rusange ndetse n'abacunga umutekano mu gihugu cy'u Rwanda. Umutekano ni wose no kwishyura ukizana mu gihugu cy'u Rwanda, ibyo byose bavuga ko ari nta makemwa. Reka dukomereze amakuru yacu hirya no hino ku mirwano ikomeje kugenda ivugwa. Haravugwa umugabo witwa Joseph Kabila. Uyu nguyu Yoweri Kaguta Museveni ngo yaba yatangaje ko adashobora kwemera ko uyu nguyu Joseph Kabila yinjira mu mujyi wa Goma aciye ku butaka bw'i Bugande. Ibi ngibi Yoweri Kaguta yamaze kubyamaganira kure, avuga ko rwose nta nzira ashobora guha uyu mugabo witwa Joseph Kabila kugira ngo yinjire mu mujyi wa Goma. Ibyo yamaze kubitera utwatsi. Ni mu gihe uyu mugabo Joseph Kabila bitangajwe ko yaba akomeje gushaka uburyo yakongera kugaruka ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho nta handi ashaka kwerekeza ni mu mujyi wa Goma. Bikaba bivugwa ko yaba agiye kongera kugaruka mu nyeshyamba za M23, ariko uyu umuperezida w'igihugu cy'u Bugande akaba yamaze gutera utwatsi ubusabe bw'uyu mugabo, aho yavugaga ko ashaka guca muri Uganda hanyuma agahinguka mu mujyi wa Goma. Reka tubashimire mwebwe mwese mwakoze subscribe, ubundi mugasharinga ibiganiro byacu, mugakora comment, mugakora like. Imana ikomeze kubareba neza kandi baho umugisha. Kubana natwe n'umugisha kuri twebwe, kandi turabishimira, turabakunda. Mugira ibihe byiza, Imana ikomeze kubarinda. Ciao ciao. Ibiganiro byacu nakagaruka.